kungabhubha indoda bekhabondoda abagijimela uqotshi umfazi lo ngoba bafuna ipahla yendoda le batsho ngeyabo angazi ukuthi umuntu unathetheko bona bangena njani epahleni nentende imilando eminingi yentende kumilando enjalo nakunjulwe indoda bekhabondoda bafuna ukhupha umfazi lo ngesitendeni batsho isitende ngesabo asithi ilanga lisesekhona sisabona indlela silungise izinto zethu ukuze nalithingako kube siyazi ukuthi zonke izinto sizilungisile abangakatshati ngesintu namkha ngesikhuwa abakhambe bayilungisa lento singadinwa kubanga ngoba ugcine ungasazi ukuthi kubani okhuluma iqiniso kubani ongakhuluma iqiniso mara njengesitshaba kunentshijilo emde sijame ngenyawo bengicabanga ukuthi bakwa-health bazaba khona bakhulume hlangana nezinye intshijilo ezibonakalako khulukhulu la eKangala esifundeni seKangala ukuzithwala kwabentwana kukhuphuke ngendlela erare noSathane uzibamba amadini uSathane uthi ihloko ukuthi kuyini lokhu ba njengesitshaba khe sijameni ngenyawo sizameni ukulungisa le yazi umuntu waba nomntwana umntwana waba nomntwana akhe ngikakhulumi ngodade or umntazana ngikhulume ngomntwana nangikhaba nomntwana kusho ukuthi umendo ngeke asawuthola and nalaba abodade laba abanganabentwana kuhle baziphathe ngaleyo ndlela ngoba i-history sitshela kuhle ukuthi umuntu obe nomntwana naye angakakuthathi ngeze akuthathe umuntu loyo yazi ukoba angakuthathi uyakubaleka ngoba uyazi ukuthi ekhenu bebakukhalima ukuthi ungagijimi nabesana uzaba nomntwana and then nasela nomntwana kusho ukuthi umntazana lo akalaleli bekhabo manje wena umuntu ongalaleli bekhabo umthatha njani ingakho babaleka-ke amasokana la ungamthola athethwe ngomunye ongasingwise walo mntazana walo mntwana ikinga ekulu ngile ukuba nabentwana kwabentwana angazi singayilungisa njani lento or singayiqaliseki